İçim ateş ile kurdur, beni affeyle Allah'ım. İsmin Rahim Muğafurdur, bizi affeyle Allah'ım. Bir gün nefsimi gebertip dedim Kudüs köpekti. Hamdolsun istihza edip bana gülenler pekti. O an nefsin geberdiği vallahi bir gerçekti. Yazık şaşkın zavallılar. Bilmedi ne demekti. Günahlar çok açmış yara, sana karşı yüzüm kara. Tahammülüm yoktur nara, beni affeyle Allah'ım. Tahammül edilmez nara, bizi affeyle Allah'ım. Binerin heja em li cihekî wek bihûş têne û ew şûna ku em lêne îskele pê re dibêjin vira wan e û li paş me hûn dibînin him kela wanê him jî çiyayê erekê heye ku li kêleka me jî dîsa behra wanê ye. Em hatine vî bajarî em bêjin xweş û rengîn ku em jiyana mirovekî gelekî ku di nav milleta nav xelkê wanê de wek efsane tê zanîn em bîne ser ekranê we ew Mustafa Hebqûl e. Navê wî Mustafa Hebqûl e lê millet di nav xwe da bi wî re dibe Herkül Mustafa. Gelek xwedan merîfet e. Wî di xortaniya xwe da boxerî kiriye, dîsa pehlîwaniya wî heye û piranî jî nêzika 46 sal emerê wî di şaredariya wanê da bi wek zabita müdürê zabitê derbas bîye herî da wî jî serokê daîreya zabitayê kiriye û dûra teqawet bîye. Di van navan sala da gelek serpêhatî wî balkêş hene ku bi rastî jî hêjayê ku mere fêm bikî, fêr bibî û guhdarî bikî. Werin em bi hevdira Hacı Mustafa Hebqûl an jî bi navê xwe din Herkül Mustafa nas bikin. Kerem kin. Nimetler lütfettin bana, ben nankörlük ettim sana. Nimetler lütfettin bana, ben nankörlük ettim sana. Gerek eva evveli merib bixwe xwe nas ke. Çoğu merib bixwe evveli xwe nas bike, خدای خواهی ناست کرد. حدیث که من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی مرا نفسی خواهی ناز بکرد، خدای خواهی ناست کرد، جامعه را ناست کرد، انسان را ناست کرد. از وانی راحتم دنیای. بابی من غذای وانی باشقلاهیه، گنده گیراتی، نه گلندر کوی بیه. بابی من دو مامی و روس حربی دا عالیه باشکالان هاتنه شهید کردن. یعنی کالکی من هر دو آبی من بابی من بچوک به هنگاف او هاتن از وانی را هاتم دنیای هم شون مکتبی مد خواند 13-14 سالیه هیدی هم در کتن نو ملتی هم هاتن ناس کردن عالیه پهلوانیه عالیه بخصوصیه وان مثلا دا ما خدمت کرد ما خوجتیت کرد یعنی بوکس خوجالقی درکن ما عسکری کرد هم زورین هاتن کتن بلدیه حتی هم ضابط ها میلیوری بین پشت هنگاف هم ضابط ها دایره باشکانی جی بین ما خدمت مملکتی خواهد کرد نها حج مصطفى لوانه تو انسانه کی گله کی کتی ناس کرنی و نویته مینو افسانه که لهر ام بیجن زقاقه که کلانه که باجر هیه
چونکی وقتا تو لری دمشی از بوم شاهی وی گلک انسان به روی کی کن و بدل کی گرم نزیکات تدبن حالت تدپرسن او حس کردن و ملت آل هم بری تا جکوتی یعنی از جی آلیا کی حیرت کم آیده کی جی حمد کم بخواد را چونکی مسلک ما دعا ندنویسی بو ملت را ما جزا دنویسی تا بی تفتیش کنترل نقصانی زیدتی فلان بهوان düzen انتظام بوناوی از حمد کم جی خدا را یه عزیز بکت خدایا یه ذلیل بکت دیسا خدایا elhamdülillah. Yani gerçekten ما bu milleti را çok خطای وان دیدید جزا دنویسی ولی الحمدلله یعنی دزانین یعنی بجهین حق تشکینت کرد ملت را یعنی او حس کردن وان عدالت تاتی نوسا انشالله بلا خدا و بنویسید یعنی ها اره از ما بیجم از گلک عدالت دیمه اره نها طبیعت به سالا لشارداری لبلدیه تو آمیر ضابطاوی دورا تو مدیر ضابطاوی دورا جی تو بوی سروکی دایره ضابطان و تو پشتیوی باشکانی بله پشتیوی تقاوت بوی همی ور نوی نها از آنم دوردا جی ام دبینن تو بری دخورتانیات تدا تو بغسور بیه تو نکنی مرا خاله بکی او مرا خواهش که هات تا چند سالا کر خالت من پهلوان بین از güçlü biyim, kuvvetli biyim. Zive mesele de yani az şu memleketi başka ji pehlevaniyê, ji boksüriyê paşê ez hatim memleketê xwe da me xwecetî kir. Türkiye çapında, dünya çapında, Avrupa çapında taleba min hene boksürî. Belê. Yani te gelek talebe gihandine. Belê elhamdülillah. Yani temel ez bêjim muhavîtiye hûn bawer bikin yani. Lwanê. Belê elê. Niha Hacı Mustafa te hem boksürî kiriye, tu boksür biye, hem jî tu pehliwan biye. Yani te güleş pêra dibêjin, te güreş kiriye, ne wisa? Belê belê. Pekî hinek em bêjin boksê wek spor nabînin. Dibê ku tê de şîddet heye. Tu çawa dibînî ferqa boksê û güleşê û vê sporê? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir dike dibêje pehlewan ev e nefsê xwe mağlup biket. Belê. Spor boks jî spor e, pehlewanî güleş jî spor e. Te ji kê zanê zêde hez kir? Ha. Zêde me bi boksê ve ev kir. Yani xizmet kir. Me xwecetî kir. Dünya, Türkiye, Avrupa çapında taleba min hene. Belê olek gelek me milletî 105 kir. Me taleba xwe şandibîn aliyê Mersinî, Türkiye Gençler Boks Şampiyonası çûn çaxê zivirîn qeza derbas kirin trafîk qezasî. Sê taleba min çû rehma Xwedê qezayê da. Naif Öndül, Şahin Revanlıca, Kenan Canibel. Çend taleba min jî birîndar bûn. Belê elhamdülillah ev tiştek nehat ciwanara. Ev gelek memleketê, milletê, me gelek. Belê. Te ser wê berda. Ser vê yani êdî me destê xwe kişandî êdî. Belê. Tilê sar bûye. Belê evvelê yani temela boksê muhavîtiye memleketê ez bêjim yani direvnîne yani rast e belê. Ama sporeka bi zehmet e ne wisa yani rîska xwe jî heye. Yani bihesibînî tu digirîye heve yani. Bi kurmatiye heve. Belê belê. Ezel ebed sahibisin ve sen bizim Rabbimizsin. Biz seniniz, sen bizimsin. Hamdolsun sahibimizsin. Em werne em bêjin karê tê li belediyê li şaredariyê kêja salê te dest pê kir, bi çi şeklî te dest pê kir, dikanî hinekî me re qala wê bikî, behsa wê bikî. Belê. Sene 1972'da meheldan vezife zabıta hizmeti Xweda rehma xwe bike dayîbavê ve ji vê re jî
آلتایلی اول مصطفی مگازی کر گواره بخبته مگو باشه خدا جرازی بی تمام محل دا ضابطی پشت هنگام ما قوم سیری کرد پشت هنگام ما ضابطه میدوریتی کرد دو ماهی جی چاقی شهر مزن بی شهر آوانی مزن بی ما ضابطه دایره باشکانی جی کردن پکی وقتت ضابط بوی مدیر ضابط بوی از تخمین دکم لوانی گلک تشتی های انترسان بالکش قومی از آنم جوان یک غره و فرنجی بو نه نام فروش دبیجن بله بله فرنجی تکنی او مسئله که بالکشه هنه کی خالوه بکی او چوا قومی تا چکر فرنجی زامت خواستن حقلی olarak tabii. بله زامکی زیادت خواستن نه بلدیه باشکانی دکاری اف زامی بدد هنگاو والیجی دوام پازار زکلی افجی زامی گلک افکریانی گلک دید گو ام نشین اف زامی بدن فرنجی قرف کرن خواهی فابریکان خواهی فرنان قرف کرن همه بیجا 15-20 روز نان در نخستن والله لسران سری وانی بله قطعیا نان در نخستن در فرنا خواه گرتن ملت تابی پریشان بی یعنی سوار چیت کرد مقار نچیت کرد خواهد مالا خدا یعنی پریشان بی ملت مجبور من چون آغری ما قومیون بلدی هبین ما شاند آغری یعنی قرکوسه ناوی بری ما شاند نوشی بدلیسی وان دران نان تیناندن تیری ندگر روزا که از جهی خدا مقام خدا رو نشتم ما که همه بیجا 15-20 معرف هاتن یودی حالی ما چه هم بید که هون نشین چارکی ببینن هم والی را بیجن نشین بلدیه را باشقانی را بیجن او نان درنا که بیتن پریشان بینم بگو والا چارکی تنه هیا فرن فقیر نه خوی فابریکان چند حب ما چاق جامعه وانش کنند دی فرین خواه وکن ملت گو والله هم تخوازن بلا ببید مگو هم تخوازن آهاجی بگلبه همچون اصلاف هبی موانی دا اصلاف کبی جراد کن حسن حسین او برای هف بین حاجی حسن حسین او دفورتن صاپی قازمه کورک همچون دکانوی مگو حاجی افندی دکانی تا چه قاز ما کورک صاپی هنه گو والله بردریه هنه انباریجی هنه مگو تو هره یا انباریجی در خینه بینه وره گو ما تو چه بکی مگو والله فرن فابریکا نون در نوخن والی بینشی چرکی ببینید هنگام عجبیت باش بکن بی دوغام پازار جکلی بی وان والیسی خدا رحمه خواه کرد مروت گلای باش بی برهانتین ترک اغلو همچی بلدیه باشکانی بی میگو نان در نوخن ام جامی چند حبان بشکنین کنی فرانو خوابت کن و ننوکن گو بلا نیسا اینا انتخاد ما دست هر یکی داره دا بلکه همه بیجا نزدیکاهی 50-60 دار هلدان دستی خواه نوا چورشی دا چوغی اوی دیتم ملت هات هر هات بلکه بیجا همه 100 لبی زیده بین مسئله چیه مسئله اوه کداره کیجی بدن دستی ما نیسا مگو مجبرا گوتی بی یا فقیران نه یا زنگینان درو مبان باش ولی مسئله آیه یعنی مسئله هنگاو وکی ترکان گوتی اکمه قاپسیان ملتی قاپات گیری بین ما چوغی جامعه آشکنات اکمه قاپسی ما وکر وابون بله هم نیسا ملی دا جامعه چند فابریکان شکنادن اکمه فابریکاسی آتون و سپی اینا نویسین جامعه خورا لیدان حتی نیب ساعتی هم دی حبیری چکن نون درخینن فرن وابون یعنی این روزی دا خدای تعالی دا وکرن نیسا تابی هنگاو حواله که من هبی جود و خوجاسی عمر صغر کایا او امنیت دا بی امنیت دا تابی سپورجی بی او بی او اکی باکو سیهل بزیراسته پولیس هلدا هات گو یو دعوت چت کی بگو والا نان در نت خستن میجی جامی چند بانش کنند گو باشه
وره ایدی بس ام بچن قراقول تو وقتی مدیر ضابط هایی نه؟ هنگام ضابط هم میدونی بیم بله بله میگو همه چند حبزی مان اما ویزی بشکنه پاشه گو نه ایدی بسه دی اسیانش در کوید تابی همه بیجا 35 پلیس اینا دی بگر خواه بله ملت هیا باکو 105 ملت هیا دستی وندو دار نیسه چون ما بگل هم خبر دا پلیس اکی گشت قوتی هبی او خواه لیدا ما بگیرید نیسه ما اوی پالدا چو کت چون کت ملت دوری خواه را که سر پلیسان میگو نه پلیس بونه آساییشه وظیفه خواهد کرد بو پلیسان را تشتکی نبیشن نیسه دیسا عمر ساغر کایا خاکر ملی من گو ایده هم بشن آلی قرقولی دی اسیانک در کوید ایدی هم بس بکن هم هاتن قرقولی ملت تابی برکو همه هیا 500 لب زیده تر 1000 لب زیده تر توپی پیشو قرقولی پیشو و ولایتی یعنی بنا که آلی کاری بدنته دست یعنی هون شما اوی گرتن هون شما وحد کن گلک ها هون مصطفى بردن هرکول بردن به تماشا کر امنیت باش میدور یاردمشتی سونر بی هبی چوقی هات کتنا و قرقولی نیسا مهم بیس کر انیومن باشید کت ما تبریک کت میگو تخیره میدوی بی گو یو تو نزانی فرن همه وکرنه حبیری چیت کن دی ملت برشبینی خلاص با استا تبریک کن میگو والا تبریک نکرد دیمه تنکید بگم گو نه والله استا تبریک کن گو بلی رجاء که مشتهیه کارا به تماشا که پیشیا قرقولی بلکو 1000 ظلام زیدتر تجیبینه حقا زیدتر جیشونه پیشیا ولایتی والی لخرا کارا به تشتکی بیجه جوانا را بلکو اوانه بچن بلاک در نکوید فتنک در نکوید مگو باشه ام در کتن پیشیا قرقولی شواقی مدیدن ویدا دان القشی را دان فیتگرینی را تظاهرات فلان بهوان مگو تمام بسکینن بجوانا را گو هم بلا ببن هرن افجی دی ایفادا من هلدن بردن نو امناچن ویدمی ببری خدا اولو جامی نزیک قرقولیه سلا دا کرن سلا که خواندن demek ev roja اینه بی بگو گلو ملت خدا و گوزید کت بو نویجی را هون هر نویجی خورا اف دی ایفادا من هلدن والله دیمجی بردن ارجید بشیم امنیت میدور یاردمسی سونر بجی گهلی بی همه قوم سیر پلیس همه قرقولی دانن میکروفون هلدا یعنی مگافون هلدا دسته مدا افجی گوزی کرگو والله هم بلا ببن هرن ام اوی ببن بلا اوجی بسید جامعه کی را آن بسید مقام خورا آن بسید مال خورا نیسه ملت اکنا بی از نچم مال را دستی وی جامن هیا ام بچن نویجی خواب کن بو باشه ما بگر هم نویش کرد می ایناندن هاتن داناند مال ایدی او روز مال بی قیامت حقاس ملت دید ایش دوست احباب یه بیانی دین خداش تا راضی بید والله هم گله پریشان بیم فلان بهوان روزا جمعه هستی از درکت بام چاشی چون که جمعه هستی پازار جمعه را شنه بیانی شب روز مثلا عید یل باشی فلان هم دخبتین یعنی ها از درکتم چاقی از درکتم بیاتم اولگی چاشی و محلی دا کی جان جنک دبینن دعات کن جمعه را تین دبیجن خودش تروازی بید دستشتکی گله باش کرد ام پریشان ببین دکان چی فلان بهوان نیست از خاطم چوم جامعه که وقتی نیو رو بی از شوم نویجی را پشتا ملا نوشت کم تا پشت ملا دا چای اتحیات بیماهیه ملا صلاح و خدا عالی راسته را السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جواب بیم بدید از صافی دا بیم و هر سری بیم ما بیدری دا یکی اف که ملا را پاشی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته چاق اصلاح و خدا خواه بید دسته من اف دکشینه زوری دسته من واشد کرد به توقات اکی لیدا بنگوهی ملا دا جامعه دا میگو یارو ملا از نفس داشته میشتی کم نفس من هیا تو شما نه
او قنجیو تا بو ملت را بو مملکت را کری والله گلک و هم دستی تجی ماشی کن لنگی تجی ماشی کن میگو استغفر الله به تماشا کر حقیقتا یعنی حالی من تو نبل ملتی دا دسم مقام خارا تجیت دین مال کی داری بدبینن نوهیل از بشم حقاس ستایش بجم بحث کن افت کن برای خدا حال من حالا که پریشانه عبد صاحبی سن و سن bizim Rabbimizsin seniniz sen bizimsin hamdolsun sahibi zabıta müdürlüğü kadroname bi beli çem müdüriyet raji me vekalet hem de fikri mezarlık işleri müdürlüğü temizlik işleri müdürlüğü park ve bahçeler müdürlüğü itfaiye müdürlüğü evci vekalet edam yani vekalet هم بده neyse temaşa kir ve hana ve temizlik işleri da yaki görevli gazi kir. Megu hara cihe çöpü da leşeki küçüki binevere. Poyjana ve Arabi binevere bederi. Aji gözlükçü habibi deri de gözlükçü. Gözlükçü Mevlüt Hoca da guten muallim bir esas öğretmen bir beli ev برای خود دکان خود gözlükçü tikirin. Ben belki aydın bin, baş bin, yani havali bibin. Azi dükkanı qom bin, çun inandan hatin. Bu herin 2 metro niv şiri tekici bini verin. Lingevi küçük afkan geriden. Neyse lingevan geriden, yani linge küçük geriden az nova 5 yolu da, tam 5 yolu da. Orta cadde da. Cumhuriyet Caddesi tabi Ankara Balaz Caddesi. Mavi kişant hatta koşak bankasiyane ha, koşak ji وقتی که او بی نوزت آمیکلی اوغلو هبی اشراف اصناف وانی دا بی یعنی مشهور بی او معرف حتی ویدری من ورتا چارشی دا کشان اینان ملت هم تماشات کن هر آلیه که دا سبب چیه؟ سبب حقاس مثلا نفس من او بی تو نفس خود کجی یعنی نفس من یعنی زیده او بی مگوها از بشم فلاکتی ویجا یعنی وقتی که ترکیه دادیسا عالم که مازن نفس را غرور هاتیه کبر هاتیه چیه بو قصاب که گوتیه قصاب کاتو گله که و 3 جذب بدیجم را جگر و که ترکان گوتیه بدیجم را جذب که بدی دست که من جذب که بدی دست یادی جذب که جی تو بدی دوی مدا ها حالا حالا از اها و ها نو چورشی دا بچیم جذبی دستی یکی دستی یادی دوی خوش دیگره این و مسئله دید میگو اوه که دیگه نفس خواه کشتیه اجی همه کوشیه که سکتی از بکشینم حتی کی داری بلا ملت به حالی دا ببینن بلا یعنی دستی خواجم بکشین بله نها از آنم شعیر آج دنویسی تا سروی تا هاتی هم بیجن عشقی تا هلبستک جی نویسانده نه طبیعی استی ایده بجیم چی بوه؟ ها هنگاو رسم و بیجی هبی ولی او رسمی دراندن ilham akası mı ama helde kalemi ra ve habi hadra bra ha bak ha resma jibi master jibi darandın beli menivisi Xuda da nivisandın bir gün nefsimi tertip dedim Kudüs köpekti yani o kadar gurur ananiyet o kadar milletin sayışta ben yadicime bahsamet diken falan behvan Mego bir gün nefsimi gebertip dedim Kudüs köpekti. Hamdolsun istihza edip bana gülenler pekti. Yani hamdolsun alay ederek bana gülenler pekti. O an nefsin geberdiği vallahi bir gerçekti. Yazık şaşkın zavallılar. Bilmedi ne demekti. Yani böyle bir durum oldu. Yani tabii bir şekli nefs ağa tabii püşt biçuk xist
İnşallah Baku ve bit inşallah devam ki. Beni diso nefse, diso kabarmıştı be, diso evde be. Nefis tabi. Ah bu nefis. Belki Türkan guti ne kadar pis. Neha Hacı Mustafa. Beli. به وی شکلی گلک ام بیجن بویر تومین هنه وقتا کت لوانه مدیر ضابطه بوی نمسا بله بله. وکی دن به وی شکلی تشتی های Az انترسان önce هنه bir mesele resmi kıyafetim ne? اره Beli. به وی شکلی وکی ده هنه دناو اصناف هادا وقتا تو شوی تفتیشی توان را جزا Tabii ki gelek hene. Çare mesela? Mesela bana noni kim der xistene metub ki ya amdan bu fakir on. وایا بله. Mesela haya goşti qaçaq. Səcri kirine amçı mesela goşti hayvanı qaçaq afkirine. و گرتنه Çok imanat kirin و فقیر رو بلاد کن çok imanat kirin ava yani veteriner tamaşat kirin sağlama ma bu fakir ona bepereddo. Yani ceza olarak beli. Hindakon mad şavaton mesela maqaz yok itke serdo avra mesela avra. وردا نه mad şavaton beli. و وردا Yani işte ceza usulü. Hence ara mad kanavan da kapat girin. دیگه دا گرتن Da girtin. پکی یعنی وقت تشتی مثلا بالکیش انترسانه ده هم جزی وان را دبریه اسناف را هم جلتا حز دکنه و چطور دبیه؟ یه عزیز بکت خدایا یه ذلیل بکت خدایا یعنی gerçekten مجوانا را دعا ندنویسی مجوانا را جزا دنویسی بلی آخر دزانین یعنی دزانین از جهک نحق تشکی ناکم کسکی را گلجی ادارت کرد ما حوالی خورج دگو بگو گلک اداره بکن نصیحت بکن مثلا 10 جاره که جزا که بنویسین همچه مستحق ببین شاقی یعنی چه اسناف به برا به دزان بون که مصطفی هرکل حج مصطفی وقتا جزا بریه او دو جه دایه حق کرنه که توان را بریه بوناوی دنگی وان در ندکن دگو هم مستحقن هم جار دو تشتی که ها ناکن tabii. Tabii şiir ne? Mesela kimse hakaret görmez olmadıkça mustahak, haddini bilmeyenin haddini bildirir hak. Kimse hakaret görmez olmadıkça mustahak, haddini bilmeyenin haddini bildirmek hak. وای مالا Avcı heye tabii. اوجی های نمسا Tabii. Ne beli avcı heye bu vaxtaki ağır ceza reisi Vefa Arpaslan Bey ne jivani da demine hem samimi büyün havra biz veragu megu vallahi halimin halite ve heye ceza verirsen haksızsın vermezsen vicdansızsın. Gel bunu çöz. نمسا Yani bayağı yani ha. Beni dikeniyor digu vallahi to razı beji. tabi gelek mesela Gelek mesela, همه دیسا وگرن Bale. تو کنگی زوجی چند سالی خودی چند زار دانته کنی نکشی بحث نه روزکی نساقی من هبی مبری بی انقری باید پروفسور ملدا خانم هبی پروفسور ملدا چاغلار گوی یو تو حقص به زوروکی و عودی بی همه زوروکی تا اوه میگو نه والله چند هنه زوروکی من گو آخه چند زوری تا هنه میگو ساین خوشم کürde çocuk sorulmaz. چما؟ Bu niye sorulmaz? Bugün sorulmaz. Ama niye sorulmaz? Bugün valla haşlep destete boşitken. Xozı zede be bu bugün. Allah Allah. Bugün böyle. Çünkü sema Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir kiriye hadis-i şerif sahihe. Dibece evleniniz, çoğalınız. Ben ümmetimin çokluğuyla ahirette iftihar duyacağım. جوان یک جی لوکیت عبدالله نمسا Abdullah'a. اره Abdullah Hepkul, Hacı Mustafa Hepkul'un oğluyum. Bir fırıncı başından geçen bir kısayı anlattı. Hacı Mustafa Hepkul bir gün fırına geldiğini söyledi. Fırında ekmekleri tartacağını söyledi. Fırıncı da Hacı Bey ben tartayım size yardımcı olayım diye söyledi. Ben siz tartmayacaksınız benim tesbihim getirecek ekmekleri. Tespihini fırlattıktan sonra ekmeklerin üzerine
şu ekmeği bana getir. Ekmeği getirdiği zaman ekmek eksik çıktı. Bir daha tesbihini fırlatınca ikinci ekmeğe denk getirdi. O ekmeği de bana getir söyledi. O ekmek de eksik çıktı. Ondan sonra sakallıydı fırıncı da. Dedi ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Sadece bu sakalının hürmetine veriyorum seni. Sen artık kendine ders çıkarırsın. Peki hanım te, hevjina te, amojname, yani gel u gazij li te ne dikirin te vaka pir dixebiti u derdi millet u vani radburu dinişti? خدا شاهده جار دی با از دهات مال مثلا نان ایواری بخورا من لقمت دانی دوی خواه از خوید شوم لقمت کتنا و آمانامه دا یعنی از حق قاست وستیام دوستی نیست. دو واردیه مثلا هاوین دو واردیه دخبتین از سر هر دو واردیان دا تا به دیگریام معوانت تفتش کرد به کنترل کرد یعنی الحمدلله یعنی هرکی مکری بی تما هندک جیبو نها ملت را خدمت اره باشه. نها دیسا روزه که ادزانم تل زقاق کلان وانی دگری دراستا حماله کیتی نه همالا که پیرمیر او نه روی وی او راسته یعنی او رسمه. عینی آها یک جی رسم آمیجی باره یک جی ابا واجی رسماته لکیلکی کلکی بله مرا چیروکا وی ببیجه götüremiyordu yükü. Yaşlı olan bu hamal. Bak bu benim, bu da o hamal. Götüremiyordu yükü. Yaşlı olan bu hamal. Çok acıdım kendisine. Dedim dede mola al. Dedim mecburum efendi. Yoktur tutacağım dal. Elimden tutan olmadı. Ağardı bende sakal. راستی جی یعنی Ha. herhalde ömrü vi heşti hebir vakti Yani vakbari nazarım görün ne? iyiydi. İhtiyar bir bari. Hacı Mustafa beri fakiri zede bu ne? Beri pir bu ne ha fakiri? Bari fakiri hebi. Bari elhamdülillah. Be ve huzur ji hebi. Eri. Ne zengini heye. Bari huzur tu ne. Çima? çima millet همه zana. Ne marif ma'lumi ilan bike baş nine yani ha. Neha min ev merak kir. Te gotiya çû mişte mehanî kir firin vebû pekî xadiyê firina. Xadiyê fabrikê firina. Ha. Dava mevel te vekirin on. Hatim mahkeme. Ha mahkemel te verin. Ha mahkeme büyü. Bari dava kirin. Peşte hingov hatin. Bu vallahi tu dava ma beba şunine. Em müstahak bibin. ما خو حقی خو حلال که جوی رو که حقی ما جهبید دعوای ما شنینه هم گفت حاکم حکمت به هبی مبرعت کرد چند سالت به وی شکلی دایره ضابطه دا خبیتی؟ اول شغل از کتم ضابط های حتی 45 سال 11 ماه دروش خدمت آمنه 45 سال یعنی 46 ساله محکم ها اره ما خدمت کردیم یا شادی دا از امکلی بیمه نها حج مصطفى کار و خباتات تگود یا 46 سالا محکم خدمت کریه خدمت وانی کریه و خدمت ام بیجم مجارا خدمت تجی قونی خدمت تجی هر تب اصناف بونه نه اصناف بیون انشاءاتی بیون بله وقتی تکان گوتی یعنی آدان زیه کدر هر تشکی دوزن انتصام شهری ام بین همه 40 سال بره بله اصناف 40 سال بری و اصناف ایرو تو وقت مقایسه دکی تو فرقه که چه وده بینی؟ فرق اخلاقی دی بینیم اخلاق دواره بازرگانی ده اخلاق گلای باش بی نه اخلاق در جنره بیه حالا چه مثلا؟ انصاف نمایه وجدان نمایه ای تابی بری اصناف بری و ملت یک و یک هفته ناس دکرن روی هفته میزه دکرن نمیسا ای دی بیجن رو فدی دکه اینها هم بیجن اصناف مزنن مغازی مزنن کی ناس دکن بوناویجی هنه کی به انصافی کی نازی نکه گله که و معرف خدای خاناس که
نوسو رأس كل حکمت مخافة الله. اره. یعنی سری هر تشتکی ترسا خودیه. گلک همه مرا خدای خواب ترسه. اره. بله. پکی دو دنیا تدا دنیا حج مصطفی دا دخال همبری خواده خواد چه واد بینی؟ خدای تعالی مرف جریای خلاص کرد. مرف یعنی نفس مرف دخابینه. نفس مرف دخابینه. مثلا شوان kendimi kurtaramadım gösterişten riyadan. Huy terk etmem mümkün değil. El çekmeden dünyada. Riyakarlık hususunda her ne gelirse yadan mutluluk veriyor bana. Sıkıp utandırmadan. Onun için tu bana diyor. Hazı her tiştek buna khode beba. Kayyamin buna khode çi qas haya. نهاستر دویم حج مصطفی Bale. پر جارا نجاره که پر جارا تو چیه حججی چیه عمرهجی بله او هیا حالا چویی دیس از حجی دابیم من دکتر کی هلدا قلمی را شهیر اکتیسو şiireke میگو arada bu dünyada adam olan bir adam milyarlarca insan var bunlardan kaçı adam bize muhakkak lazım adam olan o adam ona biat edelim bizi etsin adam. Hac yaptım, ümre yaptım. Yine olmadım adam. Adam olamıyorum. Rabbim beni et adam. یعنی تو دبی مرکانی به جارا به و پری خواهری حج عمره لی لازم مره مروفکی قنج بی انسانه که قنج بی که قیمت خواه به Ha, beli Kurtarsa veki tabii yomun her evvela maaşita 5 para. حج مصطفى تو قالك ام بيجن هالبستي تا شعيري تا مرا خواندن قد تو بكرمانجيجي كرديجي نانفسيني اتبا mesela هنا يعني در حق زگاری دا اري اما بکی ترکان گوتی دورتیکی بخوینیم سترا. كره بخ از وقتی که چوبیم مال خزیرا خالا گند را زوستان بی امر نشتونه دیوان خانی را ملت تزیبیه زوستانه جگاره تکشینن هر جهه که ما نوا عویدا یعنی دومانی داما دوکلی داما اینجا میشه قلم خود در خست دورتا کی نویسی خسیام بی یعنی خسیامه زیای مظلم بی یعنی امیجی جگاره کشه زمین گوتو یو هم خبر دادن مظلم خبر دادن هم تو تسکی دنویسی کا بیجه میگو از نبیجم باشه بیجه کا بخوینه میگو از شاقی بخوینم دی جانی وراجی بخوینم همه بخوینه جانی وراجی بخوینه بیجه میگو ما بنویسی امان نکشن جگاره او جگاره نه تو کاره bu insanın per zarara ye zarar nazvre kere avcı cigorayı demeyi do ve kişon bu ye de beyce çıkaz kere ne tutu beni hem cigara tkişinin migo ana av illa beyce mece gut yani ايه ويشون دو بردم دوام كر ايه ini tabi همه کنیان بردم بله ايه خودش تر راضی به نها هلبت جیانه که تیمت سری دا جگو گلک رنگدار هه تا گلک تشتیتنه هاتنه سریته تا عمری خواه از بیجم به اصنافا رو در باز کریه بناوی هد غازل داوی دا عشیرتان را ملتان را خیرشران را اره. وقتی تکان گوتی دویشان را بارشان را اره. یعنی حالی به طایبت الغازم تو نصیحت کی داوی دا نصیحت کی به اصنافا رو بکی چه اصنافا رو بکی دوباره چه ده بیجی مثلا اصناف اینها ایکو هم بیجن تگهداری دکن گله که او نصیحات اولی از خورا بکن چونکی معرف خواه اصلاح نکه نشید یکی باشقه اصلاح بکه معرف بخوازه هر کس باش به گله که اولی باش بینا خورا دست پی بکه اره یعنی استفتاح ده خدا دست بید اری از خواه خورا اصنافشی ملتشی هونجی همه اولی هم خواه اصلاح بکن کو چای خدای تعالی
هم تشتكي بيجن نصيحتك بيجن تأثيري وامكت بعد الزمان سيدي كردي نورما كردان دا خدای تعالی را کریه اوی مثلا سیدی کردی سیدی بلا سیدی مشهور ondan sonra badi'u zaman meşhure. Evde beyce kendisini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. شخوا وقتا تا تشتا گو بولا کو تاثیر خالی ببه لازمه ده حیات تا داجی او تشتا حبه توجه آنی İşte badi'u zaman var de beyce nasihlerin nasihatının yani nasihat edenlerin nasihatlarının tesir etmeyişinin sebebi söylediklerini yapmayışlarındandır. Mesela Kur'an beyce estağuzu billah bismillah ya eyyühellezine amenu lima tekuluna ma la tef'alun. Yani ey iman edenler yapmadıklarınızı niçin söylüyorsunuz? Çağı asha estahlekem van milleti van insanın van asnafın van tüccaran az çavan estahkem rujak dineti bizim işte o din yani diniyeti yok işte bizim işte o ma o hiyak çekedi ya civan o hiyanda kerpiç binoy kerpiç ye ok ma of kişon diye babamın semaha saati lene doya ser ovido Hacı babayımın nuku Hacı baba ev ovi em destevici digirin em dikene o emekondo em non çetkici bi tu çim avnaki gu valla Bekir usta heye mjera gutiya bela bet saati lene ser do avana hatiya rojak duruj se mahburi merojaki jera gu megu baba اشترى سنبخو يورو ساعت اووی لینادن مولدا سردا از بیم جزای بنیسیم جوارا من دستی خالی دا دیوار دا قرآن هبی قرآنی را بگو عب قرآن از شوم زوریم هاتم تماشا کرد ساعت دانانی نستر آبیدا والله به جزا نویسی آبیرا بافی خارا بله نیسه چو بشیا انجمن رئیس مگازی کرد خدا رحمه خوابی که Burhan Bey bir henga Burhanettin Türkoğlu gum Mustafa tu bir gel babi xava aynı malı daruyni mara bixara babi xara cezadin nisa begu jve persetara astıştaki pıskamştı begu başkanım evveli marif xwa ıslah neke dikara milleti ıslah ke gu ne ajxa başlamış bim gu neyse ama bir afikan begu vallahi tu afinaki on tu senedeki benimse bir tecrübe خداجی من عفیکت بابی من عفیکت گو از اوی نشیم میگو والله اون جزای بستینه نیست جزا درکت انجمنی دا چاقی جمعه هاتا تبلیغ کردن و پریویج در خز دا الحمدلله یعنی به بابی خاجی جزا کریه الحمدلله ای باشه ام گلکی سپاس دکن مالا تاوا ام به قصیده که آنجی به کلام کتاب قدیمه Günahım sana malumdur, İçim ateş ile kordur, İsmin Rahim Muğafurdur, Beni affeyle Allah'ım. İsmin Rahim Muğafurdur, bizi affeyle Allah'ım. Günahlar çok açmış yara, sana karşı yüzüm kara. Tahammülüm yoktur nara, beni affeyle Allah'ım. Tahammül edilmez nara, bizi affeyle Allah'ım. Günahsızca yaratıldım, ama öylece kalmadım. Allah'ım sen affet kurtar, böylece gidersem yandım. Nimetler lütfettin bana,
Ben nankörlük ettim sana, sen yüz çevirmedin bana, yüzü karayım ben sana. Ezel ebed sahibisin ve sen bizim Rabbimizsin. Biz seniniz, sen bizimsin. Hamdolsun sahibimizsin.